football Titi par zaruk somriat parukna ngai thavele ta ila Brighton le Chelsea te poina an roito West Hamina an ban tak ni bok Graham Potter chu Sweden national team enkol turin biak fel anita a inremna an nei to awangin Graham Potter hian Sweden national team hi akai roi don ta ani kumsom nga mi le Sweden hian inremna thuthlung hunrei lo te chung o turan neya so tram deal an nei awangin Graham Potter hian Sweden hi na kumsan hi somni paruka FIFA World Cup khel thei tur zon na qualifying round khel ngai chin ang thleng chau akai roi dona FIFA World Cup khel tura ain pet kai pui zawani chuan Sweden hi ain kol chun zom arin oma FIFA World Cup khel phak tura ain pet kai pui zo lo ani ero chuan Sweden nen hian anin tha then zui arin omani tundin muna Sweden hian qualifying round group stage atangin direct in FIFA World Cup anin petling thei to lova andin mun athalo hle ma se playoff kaltlanga in petlin theidan anla neya chumi kong chu Graham Potter ho hian lotling taka zo anin beisei ani Graham Potter hian kum in January thla khan West Ham azoma tumruk chau nena achan puya tun season sangni somni panga somni parok season a po hunenge mochen akai roi mana ma se ache thatpui lova match ruk atangin chumnga set atlom puya West Hamin anban ta ani West Hamin anban nuwa na nei lovin omzui zet ma sela Sweden hian beisein an national team enkol turin inremna an nei puita ani Italian ballpet thiam chungchuang Andrea Pirlo hian management lam aluchil nuwa Juventus akai roi thina ni kha khanghun lai khan Juventus a Cristiano Ronaldo ashwal man boka ma se aruk chuan Pirlo khan Ronaldo hi adu lo ani ome khati laya Pirlo assistant thin khan ti hian soin Juventus a khan Pirlo khan Ronaldo hi adu lem lova ma se ti theidang anei chuang lo Cristiano Ronaldo ani tlat data kan han zir chiang tak tak chu Ronaldo khan chak taka tlan konga te pressing thatak nei konga te alo tholok lo na samaya a thatok lo tak zet Pirlo khan Alvaro Morata kha athlang jok fowa 4-4-2 formation a khan atangkai jok Pirlo system a khachuan Ronaldo le Dybala kha antangkai tok lova ma se Pirlo khan ti theidang anei chuang lovani atiani Pirlo khan Ronaldo a khan adu thusam amuchia lo ani mela chu gol khunga ni lovin ball anchan lova omdan tura te space no khat masatura tuan that konga te ani Ronaldo hian ball chu konga khingpuite pressure pe konga atholok vak lo kha Pirlo lungdum lo tu berani ma se Ronaldo ani miawa athau thathei tlat lo Ronaldo khan thil then khata tholok lo ma sela forward player ani na zona gol khung na a chuan atholok leya Pirlo nuaya gol somthum paru khungin match enge mozata Andrea Pirlo chanchuak tu ani khati lai khan Pirlo khan Ronaldo hi drop adu thina ma se a drop ngam lo a chan chu club nei tu telamin Ronaldo anlak lu chan kha khelmola result tha nei be seina ani pialama khelmol pon lama sumdo na a lok na tamjok tel theinan ania chumi ki ni lian takawang chuan Pirlo khan Ronaldo hi a thau thathei lovani in khel result lama lu ta ila tukin khan FIFA Under 20 World Cup final a Morocco in Sydney fain Argentina an neya African Ram footballer thangna sa Morocco hian Under 20 level a khovel champion in hlo chuakin champion no moi an choita ani final match a hian minute som panina Yasir Zabiri and Morocco ma ashoi puya Zabiri bokya minute somni pakwana khung belin farsa fa gol ni an khung hi Morocco hian an hum tluana Sydney fain Argentina an neya anram chanchina FIFA Under 20 World Cup a an champion masak ber antong final match a Morocco champion theina tura gol ni khung tu Yasir Zabiri hian top scorer choimoina adonga gol nga akhunga ama angthawa gol nga khung hi player dang pathuman oma US player Benjamin Cremasi te French player Lucas Michel te Colombian player Neisser Villarreal te annia anni pali hian golden boot andong vek ani best player choimoina golden ball dong tu chu Morocco player Otman Maamania ani hian assist tumli nein assist nei tamber ani best goalkeeper choimoina golden glove ero Argentina goalkeeper Santino Barbian adong fair play choimoina ero US Under 20 team in andong ani tuntumin elna hian panina Argentina niin pathumna Colombia annia palina France anni hein elna hi Chile in thlengin ramsom ni pali anin ela
group stage zoa quarter final atangin an khel chun zom ti chuan avain match somnga pahnih an khela goal za somli pakwa lutin match tina goal ni point pariat pasari zel lut angani Morocco hi Africa ram hein elna a champion thei pahnih na an nia sangni pakwa khan Ghana an lo champion to khomol pui huap angjong chuan South America lamin no moi an choi tambera CONMEBOL lam hian no moi som pahnih an choi Europe lamin UEFA hnuaia ram omten no moi som an choi towa Africa khomol puya om CAF hnuaia inziak luten no moi pahnih an choi to bok khomol pui dang atangin champion no moi choi an la om lovani champion tamram te chu Argentina an champion ngun bera tumruk an champion a Brazil in dotin tumnga an champion towa Portugal le Serbia tumni veve champion to in Uruguay, Ghana, Spain, Russia, Germany, England, France, Morocco, Ukraine heng ram pakwa te hi tum khat theu an champion to boka an vain hein elna hian ram som pathumin champion no moi an choi to ani nizan pathian nizan khan Europa tua chung lig langsar te khel chhun zomania heta hian in khel langsar zuala Italia League Sangber Serie A AC Milan in an mi khwal Fiorentina gol ni gol khatin an neya he match hian AC Milan hian gol chhuama sain Fiorentina hian German player tha Robin Gosens mangin minute somnga pangana man ruaya ma se AC Milan hian Portuguese forward Rafael Leo mangin gol ni an khunga minute somruk pathumna Rafael Leo hian an sipura chu noin minute somriat parukna penalty atangin an changna goal a khung ani Arsenal captain Cesc Fabregas sakai roi komo in an mi khwal Juventus in hi final ne boka komo tan minute lina a Mark Oliver Keman gol ma roi khungin minute somsari pakwana an roll thar thang duang Nico Pasan an gol nina a khung zuya komo hian phu takin point thum an lo chuwa komo hian kumsang khajakwa somnga pahni nuwa Juventus Italian League Sangbera an hne lena masaber ani he match hian Cesc Fabregas a khelpui thin Thierry Henry le Cesc Fabregas kai shwe thin tu Arsene Wenger ten amhuna Fabregas troi omin in khelan ena anjinga hian Rafael Varane France defender po atel ve wang ani pathiani jana vex Spain League Sangber La Liga a in khelang sara Real Madrid in Kualmola Getafe sikhat final neya he match golom chun hi minute somriat na a Kylian Mbappe khung ani he match hian mual nei tu Getafe hian red card pahnih an choya goal alu mai minute somsari pasari na a ala ni om red card a choya wangin no chua ania he minu hian goal khat an chua tichuan minute somriat palina Getafe hian red card choi le in Alexan Chris no chua ani chu wangin Getafe hian player pahnia tlem jok chungin atop an khar pathiani jana vek English Premier League a Tottenham le Aston Villa anin machona goal thum alut he match hian Tottenham hian bulan tran tha a goal po an nei ma hle Rodrigo Bentancur minute ngana leka ma an roina goal a khung nuin Mohamed Kudus mangin an khung bel lea ma se Kudus hi offside awangin pomsak an ni lo he minu po hian Tottenham hian hun tha an nei le ma se gola an chantir thei ta big lova Aston Villa hian Rodgers an nei an tangkai pui vele thung minute samthum pasarina a mun all omzeu mangtangkain goal thajet akhunga first half a chungnung jok omlovin second half a goal khungtumin ani nor chunjom zel ma se mual nei tu Tottenham in an khung bel thei lova Aston Villa zokia minute samsari pasarina a an khung bel ta thunga buende an penalty area pon set atangin kul taksi class zetin akhunga Tottenham goalkeeper in abo man lo a goal moi hle hemin hu hian goal dang alu bel thei tak lo awangin goal chuang ma sajok Aston Villa hian point thum an lo chuaka goal ni goal khatin Tottenham khel muala an chakta ani season masa atanga chutin Tottenham hi mani khel muala ma roi masa ni chungsia point lo tam beran nia point som pakua an lo to Tottenham hian tun season Premier League an home match tumlia point li chop an lo chuaka sangni pare sangni pakua season nuwa Premier League home match masa palia tanga point an lo chuat lember tumani tun season Premier League Aston Villa hian away match chak an har sat leya Tottenham laka hian away match an chak masak ber an tong pathiani jana English Premier League in khelang sardanga Liverpool le Manchester United Anfield anin machona he match hian Manchester United in bulan tran tha leya minute ni na Brian Mbeumo mangin ma an ruaya he minu hian team pani ten hun tha an nei an mangtangkai theilok lova goal bante perle dop thin ma sela goal kan mu bel lok lo ma se second half minute samsari pariat na kodi gakpo mangin Liverpool in ansipuran suta
hemi nu minute rukna minute somriat palina a Harry Maguire an Manchester United changna goal atawlu ta ani ti hian Liverpool hi match an khelna hnung tumlia an tlom ta veka an tlom zone tam ta hle English Premier League B ka kumsang ni somni pakhat February thlannuwa azona match thum an tlom zona masaberania kumsang ni sompali November thlannuwa in elna an khel sang huama azona match li an tlom zona masaber ani bok Anfield ta hian kumsang ni somparuk January thla khan Manchester United hi sikhat fainan chaka khami nu khan chak lei thei talovin kumtam anom mana tuntruma an chak le masakber an tong ta ani Manchester United hi amorima hnuaya English Premier League ka azona an chak masakber ani tabok hein khela thil thleng then khat chip zui talokila Brian Mbeumo goal khung kha ngun taka kan en chuan Virgil van Dijk kan ball atawna lama a teammate McAllister atinat pal kha khami hnuwa Bruno Fernandes an ball a chan khan Virgil van Dijk khan awa hnai peka abula om Cody Gakpo te Szoboszlai le Gravenberch te khan hnai tumna nei me lovin an chet phung anti danglam te chiam lovani tichuan Bruno an dinglama ball ta in ama dialo an achanga akhal lu det hnuwa Virgil van Dijk tlan pel tu Brian Mbeumo tan pe in Mbeumo an akhung ta kha nia Virgil van Dijk kha a retreat a thatok lova Mbeumo veng thatel mi lovin atlan let mol ve topani Ibrahima Konate khan Matthews Cunha aven pa angaya khati chung khan Virgil van Dijk kha aron cover tela ma se Mbeumo khachu adang man ta thlot lovani Gakpo khan ven anei lova Gravenberch khan tuma anei lo boka Szoboszlai po Bruno ma a omtum tur ani lain Bruno nunga man mona nei mi lo angmain a omani ama dielo an bola chantir khan Mbeumo kha Cody Gakpo le Virgil van Dijk nunga ala oma tichuan Mbeumo khan Gakpo le Virgil van Dijk atlan le pela gola khung khati lai khan Gakpo le Van Dijk te khan Mbeumo kha vena chang an hремia lovani United movement adika ti dan tur dik takin anti ti thayani anin ring tona faklagin Liverpool defending an thiat chuti rual chuan Liverpool kha in thlada lelo se goal chua lo thei anni anin thlada le film khur lo wang liao liawin goal an chuati alang chiang hle Cody Gakpo goal khunga ero akitike afak oma velam sira tangin penalty area a thajetin bola lupuya United player ten anron nai chep takara Florian Wirtz an ball changchun zomin Florian Wirtz a film zia kan hmuwa Federico Chiesa tan rem in bola peya 6 yet boxa om Cody Gakpo tan miss chi ani to lo hrim goal thok chuak tu tholok zual kan en chuan ekitike Wirtz le Chiesa te an nia substitute player vek an ni United defending ero abuai leya ball changmang si lova defender te an tlan khom chiam ball chu deuh lai ti theya an omawang khan unsafe an siam dik le man to lo ani bere Harry Maguire goal kan en vele chuan Bruno an Mbeumo pasin penalty area chung chi atangin Mbeumo an voi khata asot ngala Chiesa a pet per ball per kha penalty area pon atangin Bruno an voi khata Liverpool goal lama a thole le ngala Bruno khan asang zongin bola vor ma se ball tlak na tur muna khan Manchester United player Harry Maguire Matthijs de Ligt le Patrick Dorgu te anom lain Liverpool player Konate chau a om thung Szoboszlai kha Konate pui man tur ania Bruno an bola pet chuatir khan Szoboszlai kha Harry Maguire bula ladingin Szoboszlai hian akutin Harry Maguire ala chel ngeya ma se ballin an zone athlen main Szoboszlai atol sona Harry Maguire achua zalen mia Konate position atangin ven a harsa to boxia Szoboszlai kha dem ombera chu ani Harry Maguire ti boy thei tu tur ber khan ati boy ngam lova ain sa seng mak kha Liverpool tan chuan apoi vong le mai ti ngei tlak ani Harry Maguire ball ka nga ala that zia kan hmuwa a goal khunga po atau thatak zeta aom mun adik tel boka fakla kani he mecha hian Gakpo avan duaya goal bantum ni apet per clear chance a khoral boka Frimpong cross ball atau goal lo te kha amak zok ti hial tla kani Mohamed Salah la goal ma a hriam hlei thei lova akhung fauna ang chansa akhung lo tluan thak Bruno point goal bantum khada pet pera United hi vanei ni sela goal tam zok khung thei an ni ve thau bok Manchester United in goal khung tum ngama an nor ngam kha an fak om hleya Anfield ta le ngal fighting spirit tha kan hmuwa
fakna tur aom rualin social du tan po du khoblona soitur ala om thau bok o me ma se an chaka an phuang nge in point thuman lo chuaka United hi atira tanga changmar thazok team an ni hrim Liverpool result chiat chan ber chu team kai shwai tu Arne Slot ani United laka po angai te bokin match masalama kan mu ang thau game muang tak tempo sang lo zet maya khel tira ball anin pass kwal chungin an khing puite an let fel man vek tlang puya an khing puite anin veng thaman zel let kim vek phot ula kan ron attack ang ti ang main an khela chutiang kara chuan chance nei thoma sela kha aya goal bo na tur kha chuan ni ma se an attacking play kha ange tok lova a him china ball da zel an tumna khan lawom lo zoka achiam le thin second half a eros lotan game rang zok chhap chuakin an goal bo po ana zuala ma se hun an nei tlem towa first half tirlama goal chua si first half tluana game tidang lam tam du lo ani na kha atwar ani bera second half a kheltir ang khan first half goal an chua nu khan kheltir nga ni se chuan goal khung na chance an nei tam zualin arin omani Dutch coach Arne Slot hian atira tangin attacking game na tak a kheltir ngam lo thin hi Manchester United le amalam match te atwar ta zela Liverpool game a khan tlar hnung lama ball pass let atam hleya ahim china omzenei thui si lovin ball an changtam hle ma se ahlawam china ball an keng nget le chuang lova an du angin an chua lei theilo an game kha a thatok lovani player mallam chu soizui talo maila Liverpool tan chuan tun lai football khovela player thaber berte zinga mi ya ngai thei an lalu nual chunga mani khelmola ngei mai lain siam ram fum fe hlei theilo Manchester United laka tlom hi har kok na tling turania an har chuak lawani chuan an din mun a chezual theyang Liverpool hi English Premier League champion lai an nia champion khelin an khel lo thung tuna an khel dan ang hi chu champion thei dan tur game tha atling zo lova chu wangin tuna hian Liverpool hi an din mun a tha lova anin siam that atul hle ti hian English Premier League season kalme ka team in el somni zinga team som pariatin match riat an khel ta a team pahni Brentford le West Ham te hian zan ina an match riat na an khel ve don chawani ti hian table Arsenal in point som pakwa nein point thuma sang fa chungin ma an ruai ta a an din mun a thazual pahni na Manchester City om tain point som parukan neya pathumna Bournemouth in point som panga nein palina Liverpool an tlathata a point som panga vek an nei pangana Chelsea amin point som palian neya parukna Tottenham le pasarina Sunderland te point som pali ve an nei ani pariat na Crystal Palace le pakwana Manchester United in point som pathum ve an neya somna Brighton le som pakhana Aston Villa ten point som pahni ve nein som pahni na Everton in point som pakhat an neya abak team dang Newcastle Fulham Leeds United Brentford Burnley le Nottingham Forest baka West Ham le Wolverhampton te hian point som ala nei tling lavani table monga Wolverhampton anam chun som zela khelriata la chak zo lovin tumruk zetan tloma tumni draw nein khelriat point som ni pali lo chua thaya tangin point ni chau an lo chua kani tundin mona English Premier League a hian gol khung tamber hi Erling Haaland ni in gol som pakhat akhung ting towa adot tu chu Anton Semenyo ni in gol ruk akhung ting to assist nei tamber hi Everton player Jack Grealish le Tottenham player Mohamed Kudus tani in tumli ve assist an nei to ani Spain League Samber La Liga table Real Madrid in ma an ruaya point som ni pali an neya pahnina Barcelona in point som ni pahni an nei mek pathumna Villarreal in point som parian nein palina Atletico Madrid le pangana Real Betis ten point som paruk ve an nei bok La Liga hian team som ni anin ela an zinga team pakhat Celta Vigo hi tun season an khel to chin khel kwa atanga la chakmi lo om chun an nia English Premier League la chakmi lo om chunin table mong an lua lain La Liga lama hi chon la chakmi lo om chun hi relegation zone chua sanin som pasarina an om wang maya enge achan kan ti chuan tum ni chawan tloma tum sari te meu doan neya la chakmi lo chungin voi ni chak to Real Oviedo ain point an nei tama point sari an nei tling der to ani Italia Football League Samber Serie A po hian team som ni anin ela tuna hian league table AC Milan in point som paruk nein man ruaya Inter Milan le Napoli baka Roma 10 point som panga thep nei nan tota pangana Bologna amin point som pathuman neya Fabregas sakai shwe komo hian ma an son le table parukna an oma khel sari atangin tumthum chakin tumthum roan neya
rum khat chau an latlom ani Serie A season kalme ka hian latlom me lo team pakhat chau omin chu te bula pariat na Atalanta an nia ani hi latlom me lo ma sela tum ni chawan chaka tum nga lai draw an neya chu wangin te bula pariat na an om mek Germany League Sangbar Bundesliga le France League Sangbar League 1 te chu video masalama khan kan soi to kha pathian ni jana team langsarin lan an om lo boka anni lam chu soizui talo mai la zan ina in elna then khat khalchun zom tura oma chungjinga chun English Premier League ka darsong patni le chan ve hian West Ham le Brentford anin machonanga La Liga a darsong patni le chan ve a vek Alaves le Valencia anin machondona Serie A darsong patni le minisong panga hian Cremonese le Udinese anin machondon bok ani BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thak chun zom ta ila heta hian Spanish sansin buten tar langin Chelsea chun Porto atangin Samuel Amorodion laklu antum dona kumsom ni pakhat mi Spanish striker manatan hian pawn maktedwe somret pasari Borvel sen anin huam don ani Guardian in tar langin Manchester United legend Eric Cantona Wayne Rooney le David Beckham te chuan UAE club a nei tu ni tumin tran an lamek Fabrizio Romano antar langin Argentina forward kumsom thum pariat mi Lionel Messi hian a khelmek na Inter Miami a hian contract har Asia abei om Code offside in tar langin Arsenal Tottenham le Premier League club dang engem zatin Saint Etienne tana khelmek kumsom pasari mi French striker thang duang gesan hi laklu antum TBR football in tar langin Barcelona scout te chuan English forward kumsom ni pakhat mi Mason Greenwood Martial tana khelmek hi an thli thlai meka Mason Greenwood hi Barca game mil tura ngain laklu dangkong andap don ni po in tarlan ani Times in tar langin Fulham manager Marco Silva hi Nottingham Forest in laklu andua Postecoglou an bana wangin manager an roi thara tuldona Fulham manager dula hi chusak antum don Football Insider in tar langin Bournemouth chuan Ghanaian forward kumsom ni pangami Anton Semenyo hi cheldu ma sela sum alma mo na asan ve thawa wangin aman phu to ka an ngai anga dor tu anom chuan chelui antum lova ma se sum ero an phu tam don le Football Insider in tar langin Brazilian midfielder kumsom thum pathum mi Casemiro hi a khelmek na Manchester United in contract zia tharpui antum dona contract thar an si mu thuai don ani Manchester United captain Bruno Fernandes chen a khelmek na United hi season kalmek zowa hian chua san aril ruk ni in atar langa Bruno hian United din mun hi a clear renga mason na lian tham taka omani lo chuan tun season bak hi United korhak atum lo ni in tarlan ani Bruno hi Bayern Munich in an be seimeka ama po hian Bayern pan hi a hrelo tura ngai ani The Sun in tar langin Chelsea chuan Liverpool tana Director of Scouting and Recruitment mo phurna cheltu Dave Fallos laklu antuma andor mek ani hi Liverpool a Mohamed Salah le Sadio Mane te lalu tu zingami ania Chelsea hian alaka be sian nei sanga team malam hun kalzel tura thil thazok pachuak thei tura ngain Liverpool a napoi mo tak cheltu hi laklu antum mek ani ole khatichin kha tun truma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se